Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Le kgone ke rata gore dire reading ya rena for weekend e re le go mo go yona. Ke na le dikarata tše 8 mo go nna, gomme ke tlo dira reading ka tše 4 tša mathomo, ka kgona ke dira tše 4 tša bobedi. A re bone gore na mafelo a gago a beke a tla sepela ka sebopego mang. Ke na le the 3 of wands, ke na le the chariot in reversal, ke na le the lovers. Ka buša ka ba le medicine mother a re wena a re honor your inner knowing. Okay, go ya ka reading ye key ka mokgo mangwele wa botjang ka gona ke gore ke nthela ba reng wena ba re ko dumela mo bathutsi a go lekhumo le le tšwa go gaufi. Dilo tša di sepela gabotse o gare wa šoma le ile re tše dingwe di sepela gabotse epia wa leka ka mekgwa e mentši. So ntho e badimo ba go botjang yona ke nthela gore o tsebe gore dilo di ka se no phetha kore dimpho di ka se no tla mo go wena, lekhumo le ka se no tla mo go wena, o dutše fela o sa eme ka maoto wa šoma wa dira se sengwe. So ba go encourage gore o se ka wa ke limita, o se ka ema mo leng gona, le ka go ithuta dilo tše dingwe gape. Try some more things, ha kere o se ka ba more comfortable mo spacing se o le go mo go sona. O kgotela gore o šoma mošomo mo itseng and then o ba too comfortable mo mošomong wa gago. Ga o nagane gore okay mara nka studiša eng ka tšwetša thuto tša ka pele goba le ke sa studiše nka applyela mmereko mongwe gape kae gore ke kgone go hwetša more knowledge more experience. Ke nthela gore o se ke wa ke limita. Go ka kgotela o na le business le gona, se ka kgotela gore let's o na le business e le gore ke spaza shop ka mogae ka moke akere, and then o no rekiša dijo di-normal foods tše le gore no tla reka marotho jalo le jalo. So ba go botša gore o se ka wa ema mo leng gona, o se ka ke limita, go na le tše dintši le gore ka di dira tše le ka o tlišetša dimpho di ka o tlišetša lekhumo ka bophelo ba gago. O gopole gore mangwele a rena le ba bolela ka lekhumo go ya ka bona. Ga ba bolela ka lekhumo ba bolele ka ntho e la gore gotse motho a nna ka ra ntwa upstairs a ne tšhelete dintšhi no, lekhumo la ona le tla ka tsela tše dintši le ka nna la involve le tšone tšeuwe. Bo ba bangwe lekhumo la bona ga la involve le tšeuwe, as long as we na le mo o dulang gona go ya ka bona ke lekhumo ke dimpho tše ba fileng tšona, as long as we na le tšhelete gore ka dijo ke lekhumo go ya ka bona So wena o tlo appreciate se ba o fang sona, o ntse o tšwela pele o kgopela for more. Go bohlokwa gore o kgopele more blessings di tle mo go wena, a se ba ka se fe tšona o di kgopele ba tla go fa tšona akere. So ba go botša bare le ka ile gore ka kgotela o na le business o se ka ke limita wa ema gana mo leng gona akere. Le ka some other things o na le tšengwe tše le gore o ka expanda business ya go ka tsela tše di itseng akere. Mohlomongwe mongwe o na le spaza shop ka mo gae ene o kgotela mangwele wa gago ba nyaka gore o be le ntho ngwe gape o ka itirago, mohlomongwe wa bontšha lekhumo le lengwe gape le le gore ba nyaka gore o le dire, mohlomongwe o phela o lora di-room e na le di-room jalo le jalo gore a receive tšhelete o nyake stene o dire di-room tšeuwe and then o bereke ka mokgwa badimo ba nyakang ka gona. O se ka kgotsa o itshepile sephatsa sela fela, e tshepe se seng gape. Ka nako ba ka ba phela ba bontšha dikgomo, dipudi, dinku jalo le jalo ya ba nthola gore ka nako ngwe o kgotela ba nyaka gore o be le lefa le le gore o tla le rua akere. So ke dilo tše le wena o swantše o tsebe gore okay badimo ka ba nyaka so gore a re let me do this akere. O gopele gore dilo tšeuwe dipone tšeo di ka tla ka tsela ya toro, di ka tla ka tsela ya vision, di ka tla ka yona intuition. Ke ka mokgwa tla ba bolela le wena ka gona akere. Gore ba go bontšha gore ga ba bolela ba re mo go wena ba re dilo gore o fitlhelele mo swantše o fitlhe gona go tlo thatafala pele, ga ona ntho e le gore tlo tla easy mo go wena ka ra bophelo. Ntho engwe le ngwe o tlo e šomela ene wa e šomela ka thata, ga ona lekhumo le le gore le tlo tla o dutše fase. Ba bangwe rata go betšha dilotho, o kgotele gore phela re betšha every day every week ga re wine ga re reng akere. So ya bontšha gore o ra gore wena lekhumo la gago le ka se through dilo tšeuwe le tla tla ka tsela e itseng. A kere gore o stope go betšha, tšwela pele ka go betšha akere. Go betšha ka metlha di a thapelonyana bolela le badimo ba gago o ba kgopele ba blesse tšona dinomoro tše le gore o di tlile ka mo tlhogong ya gago goba ba kgopele dinomoro then o fetše o robale and then go tsoga tše le gore di tlatla mo go wena and then o tlo no di betšha botse wa fetša wa di rapediša. Ka nna matšatši lotho e tla tshwara ke wena, ke ka mokgwa berekang ka gone kore ba go botša ba re ntho engwe nong ka ra bophelo wena o tlo e šomela, a gona lekhumo le le tla tla motho a dutše fase a go kgonagale. Ba bolela ba re wena ntho o swantše ke thutena ko tšea di-decisions, o swantše ke thute go tšea di-decisions ka nako ntšhi go tšela gore o phela o tšea the wrong decisions akere.
So ke thute gore ka mtlha o tšee the right decisions o tlo tseba jwang gore decisions tseo di tšang ke tše di right or ke tše di wrong na akere ke tlhola ke le botša kere gantši motho le gore o phela a le cleansed mo mmeleng wa gage a le protected le madulang ga gona go le cleansed go le protected a gona any negative energies therefore ka se be le any negative thoughts ka ra menagano ya gage so ge o plana o dira something ka metlha le gona e re pele o tša decision ewe bolela le mangwele a gago bolela le badimo ba gago and then o tlo theeletša yona intuition o tlo theeletša gape le di-thoughts mara o thoma ka intuition pele intuition a e tla go botsa gore na o swanetše o direng ka mehla make the right decision o tse gore ka ra bophelo one wrong decision e kgona go affecta future ya gago e affecta bophelo ba gago e affecta le maphelo a bana ba gago e affecta le your coming generation ba buša ba re mo go wena ba re ke mafelelo a beke a kere connector le your soul connected to yourself a kere honor your inner knowing o se ka kgotse le gore o nyatša ge mangwelo ya go ba bolela le wena ge ba etla wena through the intuition ba botša something wena wa nyatša intuition ba gašo e simple and ebile e boleta and ebile e a whispera ka nako ngwe ka no se ekwe go se cleansed and ka nako ngwe le o le cleansed o ka no ekwa wa ignora o kgona gore o dutse o dira se sengwe e tle wena intuition e go botse gore ga se o dire 1 2 3 goba tsebe e la e thome go lla o kwe molodinyana ka mo tsebeng immediately ge e seno lla intuition e go botse gore sepela o dira 1 2 3 sepela o bola le badimo sepela o fa badimo ba metsi sepela o rapela dira some 1 2 3 goba emelela o yo o fiela kae ke ka mokgwele gore e bola le wena intuition ya gago gore ke nthela gore badimo ba nyaka gore stopa ntho o e dirang o re before e dira tsa mo dira se pele o kgone o dira sowe ba tseba gore na wa e ba bolela so ba tseba gore na ba protector from eng goba ke eng le tse ba nyaka o tliša ka raphelo wa tse di botse that is why ba re tsa mo thoma ka kua pele before di ya ka moo so ka kgotelo ba ignora wena o thoma o ba theeletše o tšwela pele ka yona ntho e nna bego o e dira ga o follow di-instructions tša badimo then o tlo kgotele gore ga o fetša fela tetla one ne ba tetlela o sebe gabotse ka speedinyana o setse o kwatile ka speedinyana dilo tša ga di sepele gabotse mabaka a ditšhelete ga a sa sepela gabotse and then ba sa tšwela pele ba sa bolela le wena ka the Ace of Cups in reversal, the Knight of Wands in reversal, the Hanged Man in reversal, the CM, the CR, see beyond the current situation. Okay? The reason why our family ke setse ke boletse ka yone e la mathomo lebaka ke leke a kere ge o ka se dire ka mokgwa ba re dira ka gona a kere lebaka ke leke ke o ka la gore ba bolela ba re go na le dimpho tša tše le gore di a tswalelega goba di tswalelegile di-creative ideas ga di tle mo go wena o re letu ga o kgone go bona selo maybe ditoro di ba gona ebile wa di lebala goba thotha ebile a di be gona di-blessings ga di tle ga ona di-invitation tse o tla go di hwetša weekend eke a kere jalo le jalo ke ntho ba bolelang ka yona and ba buša ba re when coming to dilo tša mešomo le gona mabati a ka se bulega gona mabati le gore a tswalelegile so go ra gore emiša tlhogo dira se sengwe check-a gore na mo mmeleng wa o gabotse na a kere and ba bolela gape ba re bothata ke gore o busy too much ga o na nako e le ya gore o dule o noši o ke theeletše ga o na nako yeowe ga o na nako e la gore wena o connecte le mangwelo a gago mme ba kgotele le go phasa gona o setse ba phasetša mola ke ntho e la o dia ka speed e šere ke dio dia ke fetše le thapele yone ba ile gore e šene gore ke no rapela ke fetše no wa rapela ka speed wena wa fetša a o rapele with your soul thapelo tša ga di fihle mo santše di fihle gona o bolela le badimo bao ka speed ga o bolele le bona with your soul then go bolela le bona mola go no tshwana le go se o dire selo ebile go ka bona wa ba roga o phela le ke motho le re bile a sa dire selo a kere ba re o busy too much so o ra re ye ke nako e la gore le ka go ke humana le ka o dula fase o ke kwešiše gore o kgone go kry-a direction e ba bolelang ka yona o sepele at the right direction ye le gore ba sepela le wena ka yona ba sepela le wena ka direction e le gore o ba tsele le gore e tletše ka kganya ba o tshwere ka letsogo mara wena ga o e bone ka baka la dilo tše le gore di a o distracta ka ra bophelo tše le gore wena o busy ka tšona then wena letsogo le lao le la le sa kgona go fitlha go badimo ba gago o feletša o diang sort of wa fifala o ba blind a kere le matlho a bulegile wa fifala o feletša o tša the wrong direction e le gore go ba tsele le gore e tletše ka lefifi fela then that is why ba re honor your inner knowing ba theeletše and then ba buša ba re see beyond the current situation go le wena motho matlho wa santše a bulege le go pontše matlho third eye o santše o bulege everyone na le third eye whether na le spiritual gift or not
third hour e santse e bulege o bone dilo tse e leng gore kore on the surface ga di bonagale o di bone from the other side o di bone from all angles ke ka mokgwa o santse di bone ka gona nako ngwe le di-blessings tsa di tlatla wa se di bone because matlho a tswallegile batho ba bampe ba tlatla ka rapholo ba gago batho ba go loya ba ile re batlela mo go wena ba tlela go dira lo tse dimpe wa se ba bone batho ba uwe ka la re matlho a tswalelegile ga se a bulege mara go ka kgotse le gore matlho a bulegile a kere matlho a semoya a bulegile then le ke motho la a itla ka rapholo ba gago immediately badimo ba go botsa kana intuition gore be careful wa seleka nampile immediately wa tsa gore santse go gaogane le ena ka nako mangelo a gago ba no go botsa gore go so mara ba se botse gore o direng obviously le wena o santse o kwešiše goba o be botlhale ga ba botsa gore motho wa seleka then why o ntse o sa tswela pele le yena why o ntse o sa le tšhomi ya gage why o ntse o sa motšhetše ka morago why o ntse o sa etelana le yena nkane o ntse o araba di-call tša gagane tša go founela mara o ntse o tsa gore ba o botse gore wa seleka why o exchange tšhelete le yena ka kala ba botse gore wa seleka a na ga o na le tswala gore motho a ka tša tšhelete la e bereka na motho a ka tswalela di-blessings tšago ka yona ntho ene la mo fileng yona na goba a o fileng yona na so o na le tše dingwe tše le ba ka go botsa tšona go na le tše le ba ka se go botse tšona badimo ba nyaka go spoon feeder sorry a ba nyaka go spoon feeder ga se wena le seya so ba ka se tšee lepola ba ngatha dijo ba o lekela ka ganong jalo le jalo no ba o file botlhale so ba nyaka gore wena o šomiše botlhale ba gago yes ba ka o guida mara wena kwena o swantse o tšee action le wena o swantse o šomiše botlhale ba gago gore o swantse o direng ke ka mokgwa ba šomang ka gona ke yona reading ya rena ya this weekend okay dilo tša botlhokwa ka ra reading eke ba re ema ka maoto and then o nyake the greener pastures o ska ba comfortable mo leng gona a kere and then dilo tšela di o distractang ga o gana le tšona ka baka la gore mafeletšo di o dira gore wena o tšee the wrong decisions so weekend a ebe weekend e le gore wena o ka se ema-eme o tla leka go nna stele motlho mongwe wa kerekeng goba motlho mongwe o rapela ka mogae o connecta spiritually le mangelo a gago le modimo ebile o tlo connecta spiritually gape le badimo ba gago a kere o be le nako e lane gore o no dula maybe an hour 2 hours goba motlho mongwe the whole day o dutse o nnoši ka mo ntlong ka moke le o ka kgotse le gore fela mixa batho ba family manako ngwe dula o eteng ebile ba se ba bolela kana ntho ke ya connecting to your soul ke nako e le leng gore ntho a tshwana le social media wa emanyana ka yona for some few hours TV wa emanyana ka yona for some few hours ntho o ka e dirang motlho mongwe ka no laeta radio o theletše koša tše di itseng goba through music whatever o iletšang ka music wa gago goba phone ya gago o letša music o moitseng o ile gore o connecta le badimo ba gago goba o connecta le mangelo a gago e tla ba music wa kereke and then wa ba nyako le gore wa tima mo jale o no dula fela wa no kgomola wa re tu wa theletša your breath in jalo le jalo go ntse o hema go dira seo o tla ba ntse o laetile kerese tšhweu for protection e botlišetše le yona kganya gore o kgone connecta to your soul go dira sowe and then o dira gore go ska ba gwa tla menagano e mentšhi ka mo monanong wa gago wa intšha menagano e le mentšhintšhi e le gore ya o distract e le gore ke gore ge badimo ba e tla ba le ka go bolela le wena e dirang e thibela mantšu la badimo gore wena o seke wa kwa mantšu a badimo o pole negative energies di kgona go manipulata monano wa motho di kgona go tsena ka ra monano wa gago ge badimo ba e tla ba re ba bolela le wena goba mengele ba re ba bolela le wena di dirang di a stopa gore o seka ba bakwa ko di thoma ba busy gore o swantse o theeletše mola di a o distracta di o dira gore o nagane ka something else o nagane ka mokgwetsi yago o nagane ka o ya kae ke ntho e le gore di a e dira so ba re tšea nako ekhe o clear your mind and then o ntse o tlo connecta and then o kgone go theeletša lentšu le le tlatlang ka ra intuition ya gago le le ka setle immediately ntho ke ntho e le gore exercise le gore o swantse o fela o e dira gafetša and then ga ntse re practice spirituality ra se practice go ntse o practice mafelelong le dimpho tša tša semoya di a bulega di-class tše o nago le tšona di a bulega o raya gore ga e le gore ba o plana go ya somewhere weekend ekhe ka ba partying menateng jalo le jalo then the answer is no o seke wa ya mowe ga e le gore o be o plana o kopana le motho mme bo sa tse kopana le motho bona ka re wa morata o mo ebile o bo setse o plana gore o ka e kopana le yena over the weekend the answer is a no a se good idea ebile ga se letšatši le le right le ye ke be ke ya gore o connecte le mangelo a gago o kopane le bona o bolele le bona o kwe melaetša ya bona
ke yona reading ya rena ya beke yona ye. Ke a le leboga, a re kopaneng gape bekeng e latelago. Ke a leboga.